lagi di channel Mas Apeti. Halo, kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun kok ganteng banget? Iya dong. Oh, pakai mulet. Coba dipakai muletnya. Wih, Dek Jihun pakai mulet. 1, 2, 3. Wih, jogetnya piye, Dek? Jogetnya piye, Dek? Wih, yo jogetnya apik. Terus ini ada teman-temannya, guys. Wah, ini teman-temannya Dek Jihun ya, banyak banget. Wah, di dalam rumah ini, guys. Wih, ada Mas Farizi. Pakai apa itu, Mas? Wah, keras sakti. Yo, joget yo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ